Isinya apa aja, Bang? Tape, Terus jeli, mutiara, sama cendol bang. ada berapa macam? Hah? Berapa macam nih? Ada 6 bang. Ini apa? Ini gula bang. Gula. Terus Kemarin cendol bang. Ini mutiara. Santannya bang. Susu. susu. Ya. Ini cendol apa namanya? Cendol campur. Oh, cendol campur. Berapa segitu, Bang? 8.000 bang yang gede. Yang gede, yang kecil? Ini kini 5.000-an bang. 5.000. Ini dengan abang siapa? Ya beda kak. Abang siapa? Bang Asep. Bang Asep. Jualan tiap hari, Bang Asep? Iya. Tiap hari kesini bang. Di jalan apa ini? Jamrut. Jamrut. Iya. Kalau ke sana ke arah? Ke Tambun bang. Oh, Tambun. Kalau ke belakang ke Ke Setu Bantar Gebang. Setu. Jadi ini lokasinya di Toko perabot nih kita. Hah? Toko perabot nih kita. Toko perabot kita ya. Oke, cendol Bang Asep ya.